Hello guys, tunai hian kabang toa kahol don chia salun atang kan in kal kong vlog kan ni lenga hei kan salun ne kabang nga chun tuna kahodon ni tuna top thing lo en rong chu au hello guys tuna photo don vlog kar ra tihan chuklanga i parking area ka scooty ka valang ka zuklanga chuang kan hotlanga bara i parking hi floor ni ma an noi le chungoma kani mani biblan hi chu an noi zo kan hi midang ho building dang ho mo business ne ho an park na floor kan ta kani noi beran ta ni chun tun me ka scooty nei chun vmm chedo tong do mai ni a chuna let's go saluna changa kanin lampang hi ho hun chung hi rei ve ai motor te tama traffic te tam ve wang khan tlemen huna du rei ve dewa ho midang ho timing kan ta hay pona tanga kan salon nan dan te kan ta ki ta chuan heta H&M opposite well metro te ko ki motor tam to jai chun lam le jan lam nan ta ni tun ro me video bi ki chu kha video ma sak kha kan na tanga salon kal lampang kong vel kha eta chun khamiang tho khan hay salon tanga in lampang ho na kong vel khan ta amunam lo mai thaya ma se lo en le sam from taula lo like le taula I akong vel hi he ange achat zia te mo Hyderabad hi an politics le an police le traffic police te an strong me ma engting la pon jan ria te pon patrolling an ranga police ven tlan ranga mo chun traffic pon strict em boka hi that ven nan ta antenan som pania te dar khada te I engting la pon tlan an police ho hi an den ve lo tu tai chun arena na safety a hai tual tha te tinam pawel hi je na chungin chutigin khat om lo ang ven ta ni ki building zan na pang chu mu nuam deu la ka hai kini ang ho salon ang hi chuan dar kwa hi an khar hun tlam pui te ta dar som hin thleng bak lo then chu buai lak lo te ni lo chuan dor dang hi chu dar som te som khat ten then an thlenga then chun hotel ho hi an hotel ho chun sianga chun kongsi ra hian hei tlema mun lom da ten ei tur te hi om vere nga ei tur le tur mo so bania te dar khada te ko han ei tur oma nepali ho hian momo ten siam thina kan bei thin ta ni chun tlemin hai thingkung te tama anuma Hyderabad chu aborok pozia tuna po hian avot lo sim ani mo lum lowa tunang January February vel ho chu vel thai chu alum lawa avot lawa chuan aborok po zia thingkung vel hitama thingkung omna la phe chu vot zela ni chuan akong hi zau thai ma tlan te pon na tuna po hian ka vlog pa hian ka phone hi velamin ka kinga scooty ni ta ding lamin ga resa te han tlan po nu ma ni mo chuan a then la signal awm hi chuan ding thup zela traffic te atam te rush thina ni ma kani hi kan salon timing hi jingdar kwale mi somni panga kan honga chuan weekday Monday to Thursday hi darira kan kharta ni jana mo chuan entina nomje chu dar soma ka thlen chuan dar seria ka bangang anta som khada rong kal kha daria tan bangang chun weekend a hian zirtop ni Saturday Sunday hi dar ko kan kharta dar som kan honga dar ko kan kharta 3 ship omtani kai 10 to 7 ani am 11 to 8 10 12 to 9 10 tan kha kan timing kan ta hi traffic signal adinga al asina kan ting thup mai he ten kan hak thup mai ni chun kan han chuak lea hai thinggung tam je hi mo motor tlan po chu tenga tlan chak em ni lawa Hyderabad a hian I bike nal tak ain car nal tak tam zoka office na te an kalum wang hin ol samte na kalhan duwa hai Splendor te tam ma Pulsar te Apache te mo scooty tambok da annal ber hi Ducati R1 V3 te R5 V3 te ho KTM hinal ber pol ne ba chu nal vak om lo ninja te om le je wa te ha chun khu traffic jam hu motor jam ta ni kun sen tuar me de ha mong chai kan in tol phei sep se tangai thin ti han chun in na pa ga thleng trap to he kan veng Banjar Hills road number 12 road anita
chuan kan thona kha Jubilee Hills road number 36 ani ta ni thiang kal ze langa in ka thleng rep to a chun he zan bo ro vel dar khat vel ate dar so pani vel jun motor tlem ta tlan no ma he aya pui high tech city lama aloma suganda vlog phanga zan lam panga mo na tizel turangai ola vlog lam bang tin en du chuan kan vlog te renganga mu nom ten tin chon mo Hyderabad ko pui moi tak tak te tu mi velam mi hi mirror salon nal MMA changkang MMA ani kha khata pokhan tho te po chak ko ma an changkang an lian amon brand a kai ni pui biblan hi kan lian MMA India chun brand number 1 kai inti mai kan ti mai ka ti mai ka chun biblan hi thal tuk kai ma ka thok to ka sia dan ni ta midang ho chuan ti lo mai thang thalo chuan kan veng kan thlen road number 13 ani ta Banjar Hills road number 13 ni ai chuk thla hi kan chuk thla char charanga chuan gali live vel mo I area live vel kha kan omna area tak hi chu I hai amoi vak lo hai tiang vel khan ta kanin gate kan thlen ta hai first floor a kanoma zia ti lift te pok an nei ta first floor jun lift angai lo tin step in kan chho mai ta note ka ngai to a kan ka fa pa te kha hello mengem kan enang let's go hello meng kur mai nun lo pua pom hao teng mi lo ngai na sa to don tu ko mo bye bye tra bye bye tra bu Andre hi mi lo ngai to tu ka tro mi lo ngai to em papa ngai to mi tra tra papa ngai to tra bye bye